Sultana. Endelea hivyo. Tena usichelewe. Mzee, tufikirie basi about everything about mazishi. Tufikirie kuzika. Vya kuzika mimi ndo tatizama. Wewe tizamana na kumpoza Basma na kuendelea dili yako ya kumuoa. Yeah. Bas. Poa mzee. Yangine ya chini. Poa. Acha basi mimi nichukue simu nimpigie nimpoze kwa sababu na ujue kama muda wa mavuno muda mwafaka ni huu. Wakisende kulaza dili. Sawa. Sawa? Yeah. Lakini kwa angalau na Roma mzee tuzike kwanza. Sawa. Acha mimi niongee na Basma, najua hilo hard time yake. Na mimi ndo wakumpoza peke yake. Sultana. Basi mama nanje. Yego mama. Abona papa wawe arifiriye yaramaze gushikayo. Yego ndabibona. Kandi ikiri ngaha wewe uca ubwenge. Kubiki no. Ikiri ngaha wewe uca ubwenge. Guca ubwenge gute mama? No sinsanzwe nci ubwenge. Gushira ko ubundi burenze usubu bwo wari ufise. Kubera ngaha utahabereye magabo. Zotahera zirayoye. Kubera kuvuza uko mama. Urabona papa wawe yaramukunda cyane mukuru wawe Badra papa yaramukunda cyane. Urabona ko ari we mwana yariye amafaranga yo kujibura ya kwiga. None mama ibyo si bisanzwe. Nanjye none si bisanzwe. Kuko ko wewe bitari bikone ko oja hanze wungura ubumenyi nawe bwabo hanze. Banini we hakukupeleka Ulaya wende ukasome. Urumva mama jewe ndibaza yuko je atavyo nkeneye kuko je sinashaka kuja hanze kuko iyo sasa sinukwe kama ningekuwa nataka kwenda Ulaya ningeenda no mugabo je navyo nashaka kuja ndakumenyesha je mama wawe mimi ndo najua kila kitu sawa baba yako alikuwa hakupendi kai moja ntiyagukunda namba yeah. Mbega urazi yuko ngaha n'iyi nzu twari tubayeho papa wawe atankunda jewe atagukunda nawe unabijua hivi? Hapana kwa kweli ivyo bintu bikuye he je ndazi neza yuko papa yadukunda twese yakumba ukuntu yakunda Badra nuko nanje yankunda siko biye kandi nawe nk'umugore wiwe yaragukunda yankunda kandi nawe ntiyagukunda kandi ubyumvirize ubishire mu mutwe ubikorere kubyo ukora byose uranyumva je sinabura impamvu niyo mpamvu nakubwiye yuko ukungura ubwenge hakaza ko ubwenge burenze bwo wari ufise mbega ngaha muri iyi nzu urazi yuko atawuzi itunga rya papa wawe aho riri ibiranga itunga bya papa wawe aho biri urahazi wewe none we navyuzi ntavyonzi kandi umugore wiwe oya ntavyonzi oya mama reka kumbesha none imiduga mu biro hariya muri office nta numwe zini nakimwe aho kiri ikigoreka yuko rero tarukunda mama oya nukurije ivyo bintu banzurindire kwanza impapuro zose mu cyumba hose waravye mana yanje mu matiriwari hose muzi y'ibitanda hose raba na hamwe ntaravye oya c'est pas possible ça none mama numbwire yuko impapuro utaza aho ziri wararondeye hose musi y'igitanda mu matiriwari hose wararavye sikia nikwambie wewe mtoto ile siku yenye baba kwa anakufa nilitafuta makaratasi nyumba nzima mtriwale za kitanda nimekosa chini ya kitanda nikabinua tandiko nikakosa mgarderobe nikakosa sikupata hata hiki kimoja pote ukatizama pote ile siku anafariki tu anakata roho nilitafuta nta na kimwe narose mu byereke itunga ryaso byote nilikosa sana sikiaje ubu rero ushatse kumbwira yuko impapuro utaza aho ziri sijui hapana bana acha kuona tania haki sijui kwenye ziko aho ziri mama we none bicha bigenda gute impapuro nene ziri hehe mama siyaza nikwambie mugabo amatu asumira amatu asumira yani
habari za mjini. Zinasemekanaje? Nasikia hivi karatasi mali zote ziliandikwa kwa jina la Badra. Jina la Badra ni itunga. Oya. None inje ninde abikubwiye kwanza? Wabikuye he? Umebitoa wapi? Urukurukuru niyo nkuru. Mama we, ntabwowe. Urumva je ivyo bintu sinovyemera. Kuko je ndi umwana wa Mutama. Lisema lolipo. Tuko watoto wawili, Badra na Basra. Aje sasa umwandike Badra tu. Niyo mambo ndakubwiye. Alikuwa hatupendi sisi. Ivyo kwanza wabikuye hehe wewe? Tubanze kwanza turondere izo mapuro hama tushe tumenya yuko handitse Badra canke Kubali alikuwaje? Mimi baba yangu najua kama alikuwa anatupenda sisi. Mimi ndo mama yako. Kubali ninachokuambia. Ndio maana nakwambia tafuta akili za ziada ili tufanikishe na sisi. Tusikae kiolela tu. Nasikia kama sijui bina niwasha vitu gani huku mkichwa yani. Nuku hapa mimi ni nasi. Umva kwanza wanzurindire kwanza. Tujane mu cyumba ndazirondera izo mapuro. Utatafuta wapi? Ibi bintu ntibikunda kandi ntibishoboka. Yarashobotse rero. Ibintu byo impapuro zose ngo Badra. Ibyo navyo no kwemera. Gusa icyo ndokubwira. Kama ni kweli ibe wenyewe unasema wenyewe ulisikia. Nimba ari ivyo. Badra akaba ariwe banditse ku mapuro zose. Bazomenya izina ryanje yuko nitwa nde? Basma. Neza Basma kuko sinovyemera. Gusa icyo no kwanza mamdo. Kuko ibintu umejeje kumbwira ni ibintu bihambaye cyane kandi bingeza hano. Reka nje ngende mu cyumba ndabirondera. Ndodere izo mapuro ndibaza wewe wazigusikia nikwambie kwanza. Mbona uko na haraka sana? Ibi vitu gani uko naniambia? Mimi sibielewi. Hii nyumba sio ngeni kwako. Nyumba ina kubwa yote. Zunguka kama nyumba yenu. Jasho. Utafute hadi chooni uingie, utafute. Ukizipata takupa zawadi. Ngoja mimi nakumbuka. Acha kujisumbua bure, hakuna chochote. Wewe subiri tu lenye kuwa liu. Nani? Nzochomeka. Ewa nitawasha moto mpaka kilio. Sultana. Basma. Oui, auntie. Bisous. Yani wewe. Watoto wa kakangu ninavyowapenda. Na sisi tunapenda sana. Kujifungua, sikujaliwa kuzaa mtoto yoyote. Yani watoto wangu. Sisi ndio watoto wako. Badra na Basma. Yes. Kunda vrema. Natwe turagukunda kandi urabizi. Aziko tugukunda cyane. Ari inkuru rero muzani Josh. Sinzi ko amaze kuyumva. Badra. Anakuja. Niyo nkuru. Deja naenda bizi ko twavuganye. Alikwambia kwenye gusa ntiyari yambwiye. Yani tunataka kwenda yani airport masaa 4 hivi sawa. Sote tu pale kumpokea. Atafika saa 6 naona atafika saa 6 lakini sisi tuone mapema sana. Tumsubiri mapema. Bisi tuna hamu naye. Mtoto wangu mimi. Mimi sasa. Yani hapa mbeke niko mpweke asha. Na munufise tuganira tuvugana. Pasa lako anakuja mnavyopendana sasa sana. Ndafini mapasa. Na kitu kingine inabidi tu aje kwa sababu kuhusu masala ya nani hii. Inabidi mirathi tugawe mapema. Unajua tena mzee sasa mama tanti Basma unashanga unaanza kuleta mambo ya mirathi. Subhanallah. Basi kwanza mfikirie ndugu yako aje mzungumze muangalie future. Nilishakwambia kila siku katika maisha nataka we na Badra mwe mnatumia hapa akili. Sio mambo ya kuanza kutaka mirathi, mambo ya kuanza kutaka vitu hapana. Kwanza tazama future yako, shule malizia huu mwaka ndio unamaliza, mambo yaende vizuri. Sawa? Mirathi ipo tu. Ni kweli lakini sasa na mimi kuna mambo mengine najifikiria kufanya. Yeye kweli ameenda kule amesoma, ameshajiendeleza na vitu gani? Amesoma droit, yeye ni juge mkubwa. Alafu sasa na mimi inabidi nijiendeleze huku. Na kusema nijiendeleze inabidi hela auntie. Na wewe si mtasema eti wewe utanipa hizo hela zote ni pesa nyingi, inabidi tufanye mambo. Hela sio ambazo zinamuendelesha mtu. Unaweza kuwa na hela lakini kama ukutumia akili
hata hizo hela zikufanikisha katika maisha. Lakini anti urabitahura neza ivyo ndiko ndakubwira. Ndabitahura mugabo nawe nushaka ikintu ca mbere kwanza heza amashure amafaranga arahari papa wanyu yabasiga ibintu byinshi cyane uzobironka. None se uko nyene ivyo bintu yadusigiye tubigabure tumenye umwe wese ukuntu bizakugenda. Papa yarapfuye haheze iminsi ngahe amezi akwiye kabisa. None amezi abiri ubu rero ushaka baguha ibintu byose ivyo papa yagusigiye ata na mukuru atarashika. None se ivyo mvuze navuze rekaze kugira tuje dushira ibintu ku murongo tugabura ibintu mutama yadusigiye tumenye ukuntu bigenda kuko nanjye ndafise ama projet yanje mfise mu mutwe ntegura. Kitu gani ambacho kiko kwenye akili yako kwa sasa? Yaani akili yako hivi unawaza tu mirathi au si? Mimi sasa kama anti wako ningependa kwanza ufikirie shule. Itakuwa ni bora zaidi. Sababu mirathi ipo, imeweka kwa ajili yenu na hakuna hata mmoja anaweza kaigusa hiko. Sababu mimi nimesimamia kama shangazi yenu, nimeiweka salama salimina, baba yenu kaniachia vitu vingi sana kwa ajili yenu. Ila la muhimu zaidi kwanza shule tumia hapa. Acha pupa katika maisha. Najua anti, mimi sijasema sijakataa. Ila hivi niko mwaka wangu wa mwisho. Sindasema eti nikuje kumaliza masomo ndo nianze project zangu. Ama project mfise mu mutwe ni menshi. Ifoke ndatangura ubu ntegura mahera neza ukuntu nza kubipanga. Nk'ubu ndiko ndiyumvira project gutangura kudandaza impuzu z'abakobwa, ama fashion ibiki. Ivyo byose n'amahera. Basi nasikiliza. Nataka kuambia jambo moja. Sawa? Hayo mambo ya mirathi na nini tuachane nayo. Tufikirie kwanza Badra anakuja vipi? Tumtayarishie mtoto afike sehemu nzuri, chumba tayarisha vizuri, napenda uongeze ingine matlas muwe na vitanda vyenu viwili chumbani kwenu ili muwe salama salimini kwanza. Tufikirie kwanza mambo ya future itakuwaje. Na wewe sasa kwa sasa napenda uconcentrate na shule. Sawa? Concentrate na mashule. Hii ni mwaka wako wa mwisho. Kwanza maliza shule, unapomaliza kila kitu kitakuwa sawa. Mambo ya mirathi, mambo ya pesa kwanza kwa sasa sitaki kusikia. Sawa? First of all, masomo. Muhimu sana. Sawa? Heza mashule yawe ibindi tuzobivugana. Okay? Anti yetu mjenge kugenda. Sawa? Undagiye ari ibintu ngiye gukora. Turasubira. Ejo kuri aeroport, umubwire driver akuzane hali turabudi kwa. Sawa na kibazo. Okay. Sultana. Yao chunguru tukunwe. None kunwenga nibiki. Umve. Wewe warumbye ngo ngira ngende. No. Sawa. Nari mvuga nti buriya ntacyo ndamuhanaga kantu afate na taxi canke iki. Basi mvuye muri duse zanga Asha nace nitumukira. Mugabo rero. Asha umunsi nzango nibindi. Razi binzanye umunsi. Asha nzango n'ikintu gikomeye kandi asha ntabyo kwanjwanjwa. Oi ndagikura mu nzira sasa wese kila siku nakujaga na vitu ya hatari hata nakwambia benye habiko hata hatari wewe unatarisha unaonaga kama sio hatari ubigiri vya hatari ngoja usikie sasa mukaba mbarira amatwi ndafise urazi rero ikintu kiri ngaho masikini ko nayo kwe obwa wa marehemu ziri ariwe yitwa Badra ashagira shike umwanya n'umwanya udutura kwa maguru amashuri arahejeje imyaka bamuhaye yo kwiga hanze iraheze umwanya n'umwanya wo kumva kibuga k'indege turagiye kumutora reka nari navyumvise mu rukurukuru nkagira ngo sinasikia urukurukuru niyo nkuru sasa yanamaliza masomo anapita narudia Burundi sangi bakia tukule tabakia yule naye tayari masomo yake yanaisha lazima aje huko atafute kazi atumike sasa hofu yangu yote nilikuwa nilishaviandaa sawa ila sasa niandaa kama tabaki kule ndajua kisha nafanya kama takuja huku awasiri juu najua gisi baba yake alikuwa anamsema sana alikuwa anampenda sana niwe mwana yavuga ati ni azoje jitunga janje byose ndatakajera wa mali zangu zote samurako sasa hofu yangu liko hapo akifika itakuwa aje kuhusu hii issue yetu si tutaumbuka ntabwoba kuko
programme zanje nari naziteganije. Ngiri nishafanya mitego yote ya gisi ndamufanya aelewe kila kitu. We control. Attention umwana yize hanze wewe usanga ubwenge ari wararaye. I know najua vyote mimi. Sawa wewe fanye kazi la sivyo tutaibika. Selma akikuja mimi tamuonesha kama niko mtu mzuri. Ndamficha kila kitu kuhusu vile vyetu. Kukasanze yarasanze zikuru mugenzi wa papa wiwe. Sana. Sana. Sio mimi nitafikia baba yake. Safi. Lakini sasa yeye ule ni mnyama mdogo sana. Unajipress hata kama alisoma nini. Uriremesha. Yale yote anaendelea ni kwa mwanamke tu. Wewe jipe morale vizuri. Mwanamke tu. Sex faible. Okay. Ndio wanaita sex faible. Kusema na nguvu bafisi. Ule atakuwa mwanamke mwanaume ule. Sisi namuona na masomo yake ya Ulaya. Atakuwa magore magabo ule. Nimemutinya. Jewe sini. Ahubwo nukuba kengi. Wewe kuri hariya ukazurutara tubera ugutwi. Akifika tu. Sikio ni kwako. Kila kitu kisikia raporo. Nakuletea. Kila kitu kiona raporo. Kama kawaida. Mimi nitajitahidi kumzunguka kwa kila kitu. Naam. Abakozi bose tube dufisemwo abadukorera. Abadukorera kabisa. Yakizo lazima lengo letu litimie. Wewe ngoja tu. Pote mitego nishaitiatia nikianza kukuonesha imoya uzosanga je ndi muhatari. Sawa ico kusanje cyari kinzanye yo nabandu muhatari ni wari kungu nayo kukundira yo dukunde ibintu bitomoye no biri ku murongo bigororotse sawa ntacyo reka tureme kumba ari yuko reka ndeme ndabyizere yuko ibintu bizoba neza yani mambo yawe mazuri tupate kile ambacho tunataka ahubwo ifoko nituja kumwakira ku kibuga cy'indege uzoba wambaye neza ngoje sinzogenda uzogenda ngamurindira muhira hazogenda inasenge hagende na mutoyi wiwe Basma mwamaze kubipanga twanze kubipanga ngoje nzoguma muhira oya nta nakimo je nzoguma muhira acunza karere nze kukurungikira kuri Dimikashe 150,000 zanini akunda kumpokea urakahuzu keza utuntu mwakiriza twiza kugira ngo tubanze tuwereke ko urukundo ari rwinshi cyane tumugurira gahuzo udukado tumuha amashugwe yo kumwakiriza kugira abonete abantu baranyitaye ibyo ntibikenewe birakenewe Sultana